e puothe. Jodak machuda kotelnegi kod riwruok mar haki yetu jowuok oko mar kwedo chenro ma piny owacho ni godo mar gero ute mikoni nengogi oyweyo e gwenge machuda e kar chung' od bura ma Mvita. Kane giloso Mombasa e kinde ng'anyo mar kwedo chenrono, jodak oko ni jogo manodar gi thuon mar chiwo thuolo ne gedo mag ute makamago Buxton pok ochiwnegi udi nyaka sani kaka nosing'negi kata bang' udigo rumo kendo mi ji mamoko nono. Riwruok mar haki yetu motelne kod Peter Kiama koro dwaro ni piny owacho mondo chung' chenro mar gero udino kaka yo achiel mar neno ni jopiny oyudo ratiro margi, ka gilero ni utego geto mana jogo man kod nyalo kochiwo ranyisi mar udi ma Buxton. Obila kata kamano okeyo jong'anyogo kendo mako ji 6 kuomgi ma bang'e to noduogo we thuolo. Sisi kama wakazi wa Chuda tunangojea mwisho wa kwisha tuje tuone matingatinga yakitubomolea pasipo na ujuzi kufahamu wowote. Manake vile Buxton walipofanyiwa na Changamu walipofanyiwa na Likoni walipofanyiwa, sisi pia hatuna tofauti. Tunakoelekea ndiko huko. Sisi letu kubwa ni tungependa, tuna uhakika na tunajua kwamba ule mradi utakuja bomolewa zile nyumba, lakini letu la msingi ni kwamba tuambiwe ule mradi utakuja lini, hata kama ni 2 years to come, hata kama ni 3 years to come. Tuwe na ufahamu, tujitayarishe kama wakazi. Government inaenda sehemu zingine kutaka kwanza kubomoa, ilhali kule walikobomoa hawajajenga na walibomolewa hawajaregeshwa. Sasa unaambiwa kwamba hizi nyumba majengiwa nyinyi. Miaka 3 sasa imeisha na nusu watabakstani 3 Likoni, mpaka sasa hawajaregeshwa tu wa Bakstani. Likoni nyumba ziko vile vile hazijajengwa. The Affordable Housing Act of 2023 has been declared illegal by both the High Court and the Court of Appeal, because the Affordable Housing Fund, far from being a solution to housing challenges, is a punitive measure and an illegal strategy by the national government to raise revenue from the already heavily taxed Kenyans. We are denouncing that theme because Boma Yetu has not been achieved, and the plans that are in place do not guarantee houses for us. Duon bura mar Wiper